into ka psychology nekamoya ayifuna utatazela ifuna ulalele isithunywa sakho ulalela ingelo yakho yawathi masithi yabona manje kade ubezonyezi lapha nomkhulu bese soke isikhathi manje ukuthi ukulalela ureact wenzele ufuna ukwenza so mina ngithi ngiyacela ukuthi njengamanje awuyifake engqondweni yakho awuyigcine lento ubone ukuthi okay mhlawumbe uzosiza futhi nomunye umuntu usiza icolleague usiza umngane usiza umalume usiza ugogo usiza ubhuti omdala ukuthi egcineni usunalo ulwazi usuyazi ukuthi u1 no3 no2 no3 uchaza ukuthi unenkinga so ngithi mina ubalekile ngempela ukuthi utrust uthembe usethe ukuthi sizokusiza masure isikhathi masesifikile uzofona usende WhatsApp sobe sifuna sikulinde siza ukulinda ukuthi uzodecide enda kuma into ya decide bese uyakhuluma kanti masikhuluma ithi hayi yabona so ikhuluma lento every day sikhuluma kuze kusibe kuzaphela ukuthi ngempela kanti makumele izindala amacansi siyofika zindala amacansi sihlale phansi senabe ukhulume lonke udaba lwakho yabona lo mntwana wakho mlethe la mbonile omunye usisabhale ukuthi uthenezi wakhe uthe ugcine wathi uzobabulala akayazi leya enga ukuthi iqhamuka phi leya ngane uthenezi wathi uzobulala ezibulale ngisho ingane zakhe umama uthi uyamshaya uthi ngendlela